Bonjour. Jodi a mwen vle fè ti video sa de yon bagay ki yo le cactus. Gen pil moun ki konen cactus, lem de Haiti mwen te konen cactus la, but mwen pat konen se yon bagay moun te ka manje liye. Avant hier mwen tap gade yon program pou yo fè cooking show nan televizyon, et puis mwen wè yo fè cactus la, so m'te surprise, et puis surprise, et puis m'deside m'di, ok, jodi a, bon m'ese li, pou mwen koman liye. So m'ale nan store, mwen pa achete fey la ki a tout piquant, mwen achete sa ki deja coupe ya, li te yo metel nan sti sachet, se yon liv ke liye 16 ons. So m'achete li te fresh cut, yo te coupe li fresh, et puis piquant yo te soti, but sou sachet ya, yo di fò ou lave li, et fò ou inspekte li avant ke ou utilize li. So sa mwen fè, mwen mette li nan sink lan, et puis mwen inspekte li, te gen bon ti bagay noir, ti reste ti piquant noir ki te sou yo, mwen retire la vek zong mwen. Yo sou ka wè, depou ou bagay li, yi kapab soti avec zong ou bot, ou kapab use yon couteau si ou prefere, si ou désire fè ça. So mwen retire tout ti bagay noir, tout ti piquant ki te ka sou li, et puis mwen mette li la. So sa